पाउजरे यम्पुम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे पारिखा मतम चाना पांथोक्तबना मणिपुर गवर्नमेंट की थबक लौबदा मी कया निंगबा काइनरे एजुकेशन डिपार्टमेंट हिंदी की ओजा लौबदा मी कया यावबा यारोइदोरे मणिपुर गवर्नमेंट की एजुकेशन एस डिपार्टमेंट हिंदी प्राइमरी टीचर समरी रिफुगा मपर लौना बगीदमक था की तरह मंगा नोटिफिकेशन थोखरबसु कैंडिडेट कयादे कोविड-19 मरम ओरक पारिखा मतम चाना पांथोक्पिदबा अमसुंग प्रमोशन पीदबना मरम ओरगा डिपार्टमेंट असिन पीरिबा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असि सुदबन निंगबा कायबा कया उनरे मणिपुर गवर्नमेंट की एजुकेशन एस डिपार्टमेंट हिंदी प्राइमरी टीचर अनरिजर्व सही कुनका तरुक ओबीसी मितई यांगई के तरुक ओबीसी मितई पंगल तरागनिपान ओबीसी अदर्स अनि शेड्यूल कास्ट निपान अमसुंग एसटी साम कुंथ्रा मपल लौननबगिदमक था असिगी तरहगा मंगादा नोटिफिकेशन थोके नोटिफिकेशन अदुदा मतम अमखक्तगी कोमथोकपा ओइना टीईटी परीक्षा पास तौद्रबसु रिक्रूटमेंट असिदा अप्लाई तौबा याले अदुबा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असिदा याउबा बीएड नत्रगना मसिका मानब नत्रगन हिंदी सेकिया परग नत्रगना डीएलएड पास तौबा कैंडिडेट सिंग ओइगदबनी आइना पेरे अदुबु लेबक असिदा कोविड-19 लाइचत लाइकिबना मरम ओरगा हिंदी सेकिया परग तमसो डीएलएड की अरुब चाही की परीक्षा असी मतम हेलब फाउबा ngasi फाउबा पांथोक्तना लेबना कैंडिडेट क्या रिक्रूटमेंट असिदा अप्लाई तौबगी खुदोंजाबा फांगद्रे आइरे पाउसे असिदा कैंडिडेट खराना फोंदोरकबा मतुंगिना हिंदी सेकिया फरगत अमसुंग डीएलएड की अरोइबा चाही की परीक्षा असी औगिबा चाहीदगी औरगा पांथोक्तना लाकली मसिन मरम ओरगा अरोइबा चाही की परीक्षा पीतुना गवर्नमेंट पांथोकदोरिबा रिक्रूटमेंट की परीक्षा असी सरुयाबा ngamdre कैंडिडेट सिंह असिना हाई इंडिया गवर्नमेंट अमसुंग मणिपुर गवर्नमेंट नंबर ओइबा पारख्या क्या ऑनलाइन पांथोकपा नत्रगना प्रमोशन पीखरे मधुकी मनुंग क्लास 10 क्लास 12 न सिंह बरोइबा प्रख्या क्या सु प्रमोशन पीखरे अदब हिंदी सेकिया फरगत नत्रगना दी एल8 की अरोइबा सही की परखा असिदी सही की वेना परखा पांथोककी मतम हेलबसु ऑनलाइन द परख्या पांथोकपा नत्रगना प्रमोशन पीबकी वाफम लेते ngasi boba parkha asi pangthopgi matam letre masin maram orgi education department hindi primary ओजा लौना रिक्रूटमेंट तौबीबा असदे अप्लाई तौबा यादबने कैंडिडेट सिंह अदुना हाई एजुकेशन एस डिपार्टमेंट हिंदी प्राइमरी ओजा लौना पांथोकदरबा रिक्रूटमेंट परखा असिगिदम फॉर्म थाजिनबदा हिंदी सेकिया फरगत नत्रगना डीएलएड असिदा पीड्रिबा कैंडिडेट फॉर्म थाजिनख्राबा आयाबा पीदे मरमदुना स्टेट असिदा लेरिबा तोगन तोगन बा गवर्नमेंट सखंगलाबा mai loisang sing asina पांथोकदबा पारिख्या सिंह असी अतेन मतंग मनुंग पांथोकपा यानबा मारी लेनबा डिपार्टमेंट सिन बीगदबने नत्रगना महिरोइ सिंह ममांग पीखिबा परफॉर्मेंस सिंगलग प्रमोशन पीबियो अमरमद एजुकेशन एस डिपार्टमेंट सु हरबा कैंडिडेट सिंह असी रिक्रूटमेंट परखा असिदा अप्लाई तौबा यानबगिदमक हिंदी सेकिया परग नत्रगन डीएलएड अरोइबा सही की परखा पीद्रिबा कैंडिडेट सिंह अप्लाई तौनबगे एबा पीबियो नत्रगना हरबा परखा सिंह असी पांथोकतुना फल लाउथोक्त्रिबा फाउबा रिक्रूटमेंट परखा असी जैथोकपियो मासी नत्रबदी कैंडिडेट क्या मसा की फंगफम तोप हक फंगपंगमदबगी निंगबा कायबा थौदोकसिंग मेहदरपा जाय हैना सु कैंडिडेट सिंग अदुना मखा तारे मखा तरकपा अतोप पाउ अमदना बांग्लादेश की हिंसा द जानिंगदबा फोंग्रे ममांग द यूएस कांग्रेस वुमेन ओरमबी तुलसी गफारना बांग्लादेश द लिबा हिंदू सिंग मायुक्ता दुर्गा पूजा मनुंग द सथागिबा इंचाबु जानिंगदबा फोंदोके बांगना थौदोक अदुदा सेदरबा सिंगबो जिहादी सिंग आरुदना मखोइदे लाइसेंस सिंग मै थादना मांग ताखलगा ईश्वरबा पेरहनबा ngami आइना थाजबा ngamba kangbuni haike social media da tonga ama sandoktuna durga puja latpham da quran bo mangthokle hana sandoropudagi bangladesh ki tonga tongan ba mafam kya da kangluk masen gi marakta hingsa thorakhe har hingsa adu da jum hupuga toruk mang tagan ki amadi jamrabada hindu si gi jum kul lombai thake thaudok thokriba mafam adu bangladesh ki konung dhaka dagi kilometer chani yankhai magarom chalaga leiba khongang amadane hingsa adu da hindu taraga matoi at ki amadi chani pan aso upanang ki aina mo local media na phongdorake तुलसी गफान मखातना फोंदोखिबदा थोखरिबा हिंसा अमसुंग यंगतिनबगी थौदोकसिंग अदुना मागबो थमोय सोखल्ले लाइसंग द लाई निंगजरिबा बांग्लादेश दा लाइबसिंग मथकता सथरिबा थोंग अदु जिहादी सिंग थोंगने मागोदि तसेंग इसोरदगी लापथोलबा मियोय ngakतनी मखोन नुंगसि चानाबा हाबिदो खंगबा ngamdabane करिगुमा बांग्लादेश दा पालिबा गवर्नमेंट सेकुलर वरबदि लेबा अदुदो खुंदारिबा हिंदू सिंग क्रिस्तान सिंग अमसुंग बुद्धिस्ट सिंग यंगथिबा ताथिबना मफोंग बरबा जिहादिस फोर्स इन द गिंग एक्शन गदबनी आबो वफों कांग्रेस वुमेन अदुना थमके मियोय चादा मरफुद्रा मंगादी पेट्रोल गी दरकार लेते पेट्रोल अमसुंग फुएल की ममल नमित ननि लेपतना हेंगलकपना ममल यामना वांखत खिबा मरकता उत्तर प्रदेश की मिनिस्टर अमन फोंदोखिबदा इंडिया दा लेरिबा पुनवा मियोय मसिंग गी चादा मरफुद्रा मंगागी चांगना पेट्रोल की दरकार लेते फोर व्हीलर सिनबा खरा खक्तनी हाइरे
Uttar Pradesh ki Nongsup Thangba Saruk Talaiba Jalawunda media the Wangang Lodon State Minister Ofendra Tiwari na Ayebada. Government ba target tokran opposition ki issue am talai taba maram na petrol lamsung fuel hengat pagi wa pharmacy wa thok helak bane. Lisingani taraga mari ki mamang dagi house pawda wariba power capital kamge. Peva masi double warabani modi amasung jogi ki government sing semlak padagi ahong balak bane. Petrol amasung diesel ki mamal di miyoy khara khaktana thengna bane. House leba kasi khunai da leriba miyoy chad marfutra manga de petrol ki darka laite aige. Tasing bade Uttar Pradesh ko nung lakunok do petrol liter amade lupa chama sumna ahong paisa taraga ni pan piri bane. Metro City da joliba mamal na hiyan na jame Mumbai da liter da lupa chama taraga ni toy paisa ni fuga mari amasung diesel gi mamal chama sumna ahong paisa kulum doy oire. Pandemic na maram oidra samit loan gi agan basay theng panglingi marakta fuel gi mamal khangin hengkalakpa asin hiyan na awapu heliba asi thangdaba ko minister adun wafam sing asi phangtoki bane. Fuel gi mamal hengkalabadi nobda sinari patangay fadaba polam sing gi mamal so transport ki mamal wangkat padagi tangna jonan batabani aire. Nagalamar da lambi sing matam katana thingbadi yaroi Supreme Court. Farm law ahum bajaning da bafang doktuna Delhi gi amkhoi da protest tawriba lawmi sina protest tawbagi hak makhoi da lay. Adoba makhoi da lambi sing matam katana thingjin badi yaroi haina Supreme Court na asi phang dokre. Court na lawmi sing union sing achai hongi matam pidno waf madugi matang da pakum pirak na ba khangan ke. Justice SK Kola luching bench una phang dokhi bada Corner protest tawbagi hak adugi meyok thalai banate. Legal gi bas challenge asi panduna leiri bani adubo waroisin ama propangam na ba hona kada bani lawmisin protest tawbagi hak lai adubo lambi sing matam katana thingen badi yaroi lawmisin mawung ama natrak na mawung ampada janing taba phongdok bagi hak lai adubo lambi sing de makhoi na tawri ba adugum na thingjel loi da bani makhoi na taba myam na su lambi de chatpagi hak lai adubo madu thingba yaroi ana justice Sundres yaw bench aduna panke Supreme Court na lawmi sing gi union sing da chayul hongi matam piduna isu adugi matang da December 3 Sathagada ba hearing singgadama pakum pirakadabani aipa wafam kangan ke. Supreme Court na Noida da laiba Monica Agarwal kauba amana thangalakpa wakata mahana nungtigi sathok sasin tawba matam da lambi thingduna lawmi singna protest sadabada sathok sasin da apan bathok lai ana phangdorake. Lawmi singna Delhi ki ngangkhoi da kem tawduna farm law ahum balak thokadabani aina demand tawduna lagle. Makatarakba atopu pau amadana Uttarakhand da akan banungzuna umpuga mari sire taraga mathoi thiba khangdre. Union Home Minister Amit Shah ngasi phongdoki bada akan banungzuna yajin kraba Uttarakhand siki ba miyoi masing asi umbuga mari sokre amade miyoi taraga mathorom yanbana thiba khangdana leiri aire state adugi nongna akai ba thokalaba natakan isaw thokalaba mafam singda aerial survey amachu laraba matungda pawmi singda wangang laduna Amit Shah na phongdoki badi state adu hawjik phawba langkoi bising sibana trakan sokpagi paw laite Chardham jatra su amuk chat bahokre mana state amasung central ge official singloinen awang bathake Review meeting ama pangtutan Uttarakhand thokliba national calamity gi matang wa khana khre matam sana nong chobagi alert thamkibana amang atagi chang yamna thoki dabani magi world da hawjuk phawda mi lising chama kan bangam khre amadi mi lising taraga taruk na mangjung na lokot pa section thorangi saraga mo ena sa phagda pham do hong do an khre National Disaster Response Force NDRF ki team taraga taret State Disaster Response Force SDRF ki team taret Provincial Armed Constabulary company taramanga amasa police person lising mga yanba rescue operation sing kidawak ta deploy tawkhre aire Home Minister na makata kibada state aduda mahausa gi oiba fibam tapna hanjalagli Nainital Almora amsung Haldawani da leiba lambi sing dokre police station singju atuba matam da mathau tawba auragane mobile network ki wenda state adugi upon be area gi chada marfo restore tawkhre ana fanke amad jananga si amo angan bada Dehradun da thungtuna akanba Nongzuna maram odan thorak leba phiba madu yangsin balakhe Uttarakhand hau kiban mitkhani da akan banong chu badagi amang ada thokiba polum kya ke record chu tawki are Marakasda state adugi Rudrapur district ki sib Puri town da leba miyosina makhal makha kya ge khudong chadaba kya mayok nare madu akan banong juna leptana chubana baram odin makhoi gi mayum sing ising na thamjan khiba yonggi polum se amang ada thokiba madi chara yendula rerak bagine mafam madu leba miyoy amana phangdor rakhiba gi matung ina October taragani ba October taragani pangi namidang mafam madu da leba yum sing ising thumjilakna foot manga ising da thumjilakhe maduna makhoi gi mayum da leba polum khudima bang takhan ke dukan da thamba polum sing chu ising chapsilakna mangke sel oina sulpa lakh kya mangna ba yaure nong na maram oidun jonggi phaklang da sekhai ba yaure ai he namen school da sak thungduna sakhi adu bahawjekti miyoi kya foot supply fangtabana sara henba yamna yaure aina pautam lakhe
अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगे मरुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मानिबा लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असन अदमदा कानराबदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काउबिगनु नमकपो अमुक हन्ना थागसरी